Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira, reforça a tarefa TNI, continua a cooperação dia que garante segurança e a fronteira. Polícia Nacional Timor-Leste, Rússia Unidade de Patrulhamento Fronteira, reforça a tarefa setor leste TNI, a operação conjunta Lauain e aposto Badutmen Motain, onde garante segurança no aturo profissionalismo, no lealidade e a área fronteira nien. Comandante UPF, Superintendente Euclides Belo Ateten, operação NE, objetivo, atu garante segurança no Cria Paz durante evento Botsira nebe Bessiconam, no mostralo observação ba ponto pilar no quadro aviso e a linha fronteira Timor-Leste, Indonésia, nebe makbalun hahu atona. Operação patrulhamento coordenado nebe makap UPF Penterhalo, o colega Sira Satgas TNI, ne programa rutina tinania nebe amihalao, o Satgas nebe sirip na fronteira, nebe sempre halo coordenação para halo patrulhamento coordenado nebe makohin itau tu bela assiste. Objetivo si patrulhamento idane atu bele integra a parte TNI o UPF para bele ia sinergia serviço. Nebe mekali na fronteira né o nini objetivo atu garante tina comunidade siri na fronteira né para seguro de ala siri atividade social, cultura, econômica bela dia. Segundo si objetivo si patrulhamento coordenado me halau né o de ami bele halo patrulhamento hare patok pilar fronteira né nebe ia né nini condição balun atona precisa atu halo reabilitação. Tamanema kami se relata bai halina komando nune mas bai ha ministério relevante liu menek para bela halo reabilitação hadia nune mos quadro aviso target terceiro quadro aviso sirme ihane tama quadro aviso ne usi parte noni ne mos ami bahare usi parte Timor-Leste ne mos ami hare kata quadro aviso ne letra sine mos utona e balun ami asado atu monona tamanema ka ami hare para depois informar estrutura comando ne. Comandante Força Tarefa TNI, Tenente Coronel Infanteri Erlan Wijat Moko atutan, Força TNI MOS continua a cooperação dia com a autoridade segurança UPF e a linha fronteira, onde cria paz na estabilidade na dia Clio entre Rerua. Hanya pelaksanaan tugas pokok saja yaitu patroli patok, ada beberapa kita sudah berkoordinasi dan berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan olahraga bersama, sehingga hubungan yang erat ini tidak hanya di tugas pokok saja, tetapi ada tugas-tugas yang lainnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok. Jadi tugas-tugas yang lainnya adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok. Dan kami yang dari TNI menyambut baik rencana tersebut dan kita sudah berkoordinasi dan kedepannya kita akan banyak-banyak kegiatan yang saling berhubungan antara UPF dengan TNI itu sendiri. Ia patrulhamento Lauaine, a Rússia posto UPF Badutmento posto CTL São Recentolo Motain Batogade. Além de atividade de patrulhamento né, Polícia UPF reforça tarefa TNI se realiza mostra atividade de apoio necessidade básica para a comunidade sira no mostra local atividade de esporte. Lúcio Correia, GMN.